Yang kita tengok kadang nak cila kan. Karena jalan pikiran kita. Kita tengok tungku pas yang kita tengok. Gupa tengok hana teng gupegah salah tengok pas bana gupegah tengok kebetulan buat tu babeng megepegah dah rem bungong beng man ya boleh dia nyilo lo kemah melo mudina ron babeng kaku hilang kalau begah keron lu begah ko babeng hana ga ada kerja terus ba urang kampung bro anak bi kerja na terus basat pambe sedangkan buat sumber riba gak nyam yo tan begahnya gadah jamaah dia kagak dah mana begal mak dia tak puja ada daganya itu ya muka syariah dalam doa betul syariah god ampula lagi nya lagi abu mudi begah ayu cok jule kana syariah le ampula kananan cok jule betul 100% dalam tengah tahap dalam perbaikan gimana begal menggeratan katib maka haji barang kau takrih bandakrih yang bukan word doi ya menggeratang ke belakang kakak hanali bungong itu musuh dia ke becu-becu caranya nah sebab yang rela urang raya urang ber lagian urangnya ekonomi urang Islam hancur ke kita tengok kera yang pancur gimana cara ada pancur yang kita tak berkaya kok produk kat lumpuh ada kok miyuka meluanang gero kamangan bagdanya padahal lebih mangat dungok timpan kelau kana tapi jajan badan-badan itu ber anjing ni berayam potongnya anjing Kentucky Putra Alam KFC kebam yang tak Turki ngalain mecut ya enggak ya kakak